Dobrodošli na ultrashop.rs, najveći i najpoznatiji market u Srbiji. Pomoći ćemo vam kako možete kupiti bilo što u Srbiji. Prvo, prijavite se na Ultrashopu da biste prijavili. Zatim, kupite bilo šta, na primjer, svinjsko meso bez kostiju Bačka 1 kg. A kada ih kliknite kada kupite, pojavit će vam se broj da kliknete plus, odnosno minus koji povećavate ili smanjite broj. Ili kucajte na broju. A kad ste završili sa brojem, dodajte u korpu. Kada ima nova cena je moja kravica, čokoladno mleko je za 549,99 dinara. Kada ste dodali svinjsko meso bez kostiju Bačka 1 kg i moja kravica čokoladno mleko u korpu, dobili ste 1348,99 dinara. I uspjeli ste da kupite bilo šta na Ultrashopu u Srbiji. Nadamo se da smo pomogli i da ćete uživati u Ultrashopskom centru na ultrashop.rs.